Abanyabushenyi basiba bacuramiriwe wanyuma yo kutunga amakuru go kufa ko wabireho mnyishinjiro kazabwa district age kumarobire buringwa ababa mugamba honko mukazemanzi inkunzi yabona urukunde byentunguka ahabwa bushenyi na nihangariyona nitwe kabanyabushenyi tuyino kushasha kwa mani urangu minister witu kandi umuhabuzi wa president kureba ngo yarwo magara gensi akwa bacu twinire bintu byinje byabe natekatekera karoro twaferwa karoro n'umuntu abira nakunde kansa yar kanoni n'umuntu abe nazo twashomero n'umuntu wakorira amarwaro ujanga kagereze bitanda ivubangiza kagihe mfarasi amashomero akagakora umuntu abira y'umuntu w'abantu mu muringo gona abantu babuseye municipality twashasa minongo kutaraza hamwe na Uganda yona abukorwaho umuntu w'abantu onarebo garoro agwatagana imyaka cabinet n'inyuma tukora hamwe abantu mugenzi waje munonga mwene bintu binje byakozire nasimu abo kushajike minyeto ariko bashomese by'imikono akabahana intandukwa akarita emyuga program y'emyuga yayigisa abantu bona emurumbo y'imikono nyowe kari mukagamba nkatwara yo sister wanje bamwita Chofuna Juvayo yayige charani barigisa waruka tumbaturaho bayega baheza babahereze harani byabo na certificate amuyo twore bintu byinje munoga yatangira haba eminyeto ry'emikono mu rushenyi abe yatawa yabaretere harani yatanka na factory ya pad zo mu rushenyi yagaraka ya leta ona African Craft Sao akawororo foundation bayibageta karoro foundation batura bamsima abo kubomzire wabona abe yatureteraho na factory ya pad kandi pad zibenza kuyamba abantu bingi kandi nekinde kinkumusimaho abe nazo makanisa abahereza center yombeka makanisa yombeke amashomero mbwene ntuzakumutuga munonga Bushenyi twaferwa ekintu kihango munonga abaye tukonji kandi omukuru w'ihanga president abena mwikireza mukayambura abuko abaryo muhabuzi we umuhabuzi wa president nito Bushenyi tindu kumanya umuntu turije kutunga akazomanya kibatarumwebwaho no kufaye munonga okubabisaho umwire bwa COVID-19 ko bwire bwa covid ogwe no muntu owatwatira honka abanyabushenyi byo kurya abo kutabura uburwiro bwabe bwizire kutucekerezo kutabura kubwerinda kandi nano kutugambira ngo tuyino kwe kwasa mukama ombwirobwe Mary Karoro Okrut abiratanchire by'uburambuzi umuri Bushenyi CIS Ntambiko Craft Center aho umwanya wo gugubire n'gwakira abarambuzi binji umuri Bushenyi na ebe bintu kureta abazungu bakarga heru bakiza bakabereba wano tumo kuzanya kabirizi naro kwiza kunu ya Bushenyi awahanza barwe bumbe by'amani ebyo mucaroke byabe najetaho kora ngo abazungu kubarize umuri Bushenyi babukare no wabinji barukumanya nko mwebembezi abinji ni bamanya nko mushomesa wo rujunguranganwa yabarekta wa Makerere University arukushomesa literature abana gamba rujunguru munonga kandi tumwijuka abugira akabijitiraho abacara babushinyi James Mary Businje Karoro Okrut akaba minister w'emiringo etari yemwe nemwe akabaho no muhandici mukuru wo mwebembezi w'ihanga umwaka gw'2020 akazarebera munana byo 2012 umwaka 1954 ya February 2010 byo kwa munana 2025 makuru agagasha kwa Olivia na Sasra abwa Tayari West omuri Bushenyi. Anita Mungu